dobitnici nagrade MTV televizije za najboljeg regionalnog izvođača. Najpoznatiji rockeri, grupa Van Gogh. Oni će nas naravno energično uvesti u 2012. godinu i naravno oni nam govore u ime burnih 90-ih, u ime vremena kada je rock and roll ponovo bio više od zabave. Mada su debitovali, evo za mlađe, ovog podatka, 1986. godine, najpopularniji srpski rockeri, predvođeni Ćuletom, izgradili su poštovanje, vrednu karijeru, vraćajući elemente rock spektakla na našu scenu i to ćemo upravo večeras svi zajedno videti. Ja mislim, samo da se ne vidimo
Voleo sam sasvim optimistom na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te ima, to nisam ja, nisam ja. Neko te ima noćas, neko
možete da osetite ruke.